Talafalava o se whapoponga o talafo o le Radio Samoa. E toi titi whātau sanga talo na whamautu mai le maua e Brisbane o ai a tatau e tari mano ai le Olimpeka o le rua whetoro sururua ai whaeroa mai roa le Vasanei e le Premier o le State of Queensland o David Crisafulli le fuafuanga ala na whainga malo mono fuanga o le a whaia i a ta'alonga te tele. Ta Will 9 News o ro ta riel for sanga le Premier e whamautu umai e fuafuanga a bo iai foi nisi wala ngawhina ngalo le fia i no fuanga le ave iai isi ta longa. Sa no foi le pule nu o le Cold Coast the Tom Tate o le tele o fesoasoani a le Cold Coast i ta longa nei o le titi foi leo le tupe whahalu o wa o i Cold Coast mea uma. Mulangulanga foi le to tele le fuafuanga i Fausiasa Stadium pe whaitau pidiona lo na tau le Victoria Park pa mai a lātou o le a mawai le avanoa e whaeroa atuai ne matango fie o la lātou a ai. E iei tu la whono fō wa sauni le whainga malo au stadia i saute e a mata wha mamalu e whaatatau i whaasalanga mō ta paa whaasol tu la whono whaapea ma vapes. O le tu la whono ro whaataranoa le Terminator Parliament le stete lea ma le whaamoe moeanga i saolava ia i lātou o lo o au fia i whaatawa inga whaasol tu la whono o ia o loa. Wa ta ua le komisina o leo Grant Stevens o se la sanga ta ua le nei le sauni o se si o manga e whainga tai i tangata na tatala whale o loa e whaatawai o loa nei ma taula i atu ia i eitu ai ngā pisini si au stadia i saute. O isi maru si anga o leo le ai lalo tu la whono fau nei e pei o nā ngina e au fiai le whao ngā o tai whausasongi ma masini whapitoa ato ai ma le whaititia o sā ia ma le whaia o sā i ringa. O le whaasaranga mō tangata e maua o au fia i etu ai ngā tu la whono o le matua isi itia pe o na whaeroa le ripoti e ono o atu i le whitsera wafe le whaasaranga na tangata tai tō tasi e maua mō le urua i taimi. O le asi itia foi ma whaasaranga mō pisi nisi. E whaasa puru tau sanga o le tangata ua mōdia i le whasioti tangata ina ua maua se tina ua mariu au iei manu anga i lona tino i se whale i leitu i mātu o Brisbane. Whai mai whamtalanga le maanga le sosoani whaapawave na wala wane lātou le whaalamlave le Chestnut Place i le The Gap po o le teo le afo le whai le fiafia na nafi ina ua mawatu le tua oi le tina lea ua mariu le tina ilu maa whale lo na whale e o o na manuanga fōringa na tatui e se tangata sa itulou. O le whamtalanga ma le taitai leo whea ngai ma susuenga Mick Jones ua tā uai o se vainga le manuia na whea ngai manai tangata whai ngā ruenga na mua i tari atu i le wala au i le whalavelave lea, ma ua iei mōri mau ua whaamatala i leo na o lātou wa aia se li o angai e se mai lea whale ma whaia i loa so e suenga i lea sona nafi e fōringa nanga i sao i le malai wa lele. O le vave o ngai o inga leo na tue pu e lava le li i le fast food tau sanga i le te o leono i le afiafi ia ma o whaeroa e Jones le tūlanga le lei o le ngāru rue whaatasi o tangata uma. O lo fitaua ina isi di poti e māsani le ua mariuma le ua mōria ma ua tā ua fōi o le ua mōria e mai Victoria. Ua tāu fia nei le vainga leo mai tūla i le whaamsinonga i Brisbane i le so. Wai mai wato i titi lima sa furu wafere tupe wato e tongi atu i tangata maututongi, tupe wato e tongi atu i aina ua maua, ia whaamatalanga samana o mielo lato tutongi na o le tau, o le whaia o background checks, po le seakina o lato whaamaumaunga e whaatatau ia i lato pe a taro sanga, mō ni whale maututongi ni usawalese. Pai mai li po te onisi o taro sanga mō whale maututongi sa whaia taruai, na una i ai tangata taro sanga e to tongi tupe e le vāle 25 tala i le whasa furu tala mo le tongina o background checks sa wai mara whaamtaranga o le atere ai le awanoa e mawai o e lātou whale o lo taro sanga ai. Na pāsia le tū la whono lea e whaatatau i lea mata upu ia o ke topo le tausanga na tenei, ma ua whaasa ai loa landlords po tangata ana whale, mai le whaia o lea tūlanga i tangata maututongi. Whaia so e suenga taluai nei e lau so e su e mata upu ia, mai loa ai o lo ia i lawa nisi au unanga tau whale maututongi, o lo whaatino ina pea le tutongi o checks i tangata, o i la na whaia i loa le su e suenga, ma ua to e tutongi umai tupe tangata sa tutongi e whaia i a lato siaki. Wai mai le New South Wales Fair Trading, o so se tangata maututongi na awhia le mata upu lea, e te tau na whaia loa na tāra sanga i le mata upu lea i runga o penga ta wha ilangi, e tu ina tuaila na tupe.
Talamuli, wala lata lava ina whaataunuina le urua I Harbour Crossing I Sini na ua mai ale Avesea o nisi o Papui Puisa iai I le whaatinoina o ngā ruenga I pei o le Avesea o le uta tele o maa sa pona tiai le koneti o le Western Harbour Tunnel ma le Warringah Freeway. O polo kete e lua watu whaatisia le vasenei mo le urua I teimi, talo na amata mai ngā ruenga le o ngā tono le rua pe lua tasi. Lano winga lao le a koneti sa o lava a wala ia le West Connects M4 ma le M8 ma whaititi ai fo le traffic I le Sydney Harbour Bridge, Harbour Tunnel, Anzac Bridge ma le Western Distributor. Whaafai ngofia I fo I mawhio ingai a wala e maasani o na pisi. Wai mai le Premier New South Wales Chris Minns o se teimi tāua le nei mo tangata o Sini ma mo le urua I teimi wa vai atu I sina mō rio emo mai I le whaai ungo le ana tele le tu sifo po le Western Harbour Tunnel lona winga o se tūlanga le nei mo ngā luenga wa lewa fo I o na whaatinoina mo le wha le lei a tili o whemalanga inga I Sini. Tala nā le radio sa mo le nei a wauri.